Super sočna piletina i sir koji se beskonačno razvlači. Ovo su pileći nagetsi. Idemo na pripremu. Treba nam piletina, iseckana. Ide u blender. Zatim iseckani luk i blendiramo dok ne postane kašast. Prebacimo u željenu posudu i vreme je za začine. Dodajemo so, šećer, čili u prahu, biber, slatku papriku, majonez i beli luk u granulama. Sada sve lepo promešamo dok ne sjedinemo. Zafolijemo i ide u frižider. Sada smesa za pohovanje. Dodajemo brašno, vodu i jedno jaje. Izmutimo dok ne dobijemo ujednačenu masu. Sada u ime lakšeg oblikovanja sipamo malo ulja na šake, razmažemo i spremni smo za akciju. Uzmemo malo smese, kreiramo krug, dodajemo kockicu sira na sredinu i zatvorimo sa svih strana i formiramo lopticu. Sada nagec ide u smes od jaja gde ga obložimo sa svih strana. Zatim u prezle, uvaljamo ga i u potpunosti obložimo prezlama. Dodatno usavršimo oblik. Ide na pohovanje. Srednje jaku vatru na 4 minuta. Okrenemo i pohujemo još 4 minuta. Izvadimo, ocedimo više ulja i malo posolimo. Samo jedno ću vam reći, odlepit ćete za njima. Toliko su dobri. I u to ime, obavezno zapratite se još recepata. Prijatno!